Guinness World Record along Caribbean long otermas council atum amek penamen kachethap. Ar koini phaing kore sierni walong kamaji bypass along Caribbean long autonomous council lapen Caribbean Cultural Society ahin bechipatir pi ponse keng dongdang kedam padupon labang so keng dongdang kedam kibi pona thela ki ili Caribbean khea traditional game sitame pirthia dang along pachethang dunang lapen Guinness World Record along men chethap dunji poke mang pen se sai deng ponlu sonse bang so long prekja mahawar pen bang si bang pharot rok sira inkoresia phai an chetong dun pen keng dongdang pen dam si the longest moving line of people walking on steel pathepi penong e chepalong si Guinness World Record along amek penamen chethap pondu sonse labang so sayang dengke pe de pon mate Guinness World Record along amen ka chethapon along KCS dirip along klembang phubang pipen chenglok Caribbean long autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang MLS EMs lapen MSC atum sitame chetong dun rinti di phupen sarjinong kronang kilo abirta Malong News keng ngong kedam biar kelong aku benda isi rong lo di kapat ko parong rong isi son lo sebeneng karbili sunu sorong aja seren gorso katron becara ponsi keng ngong kedam biltia dangalong isi anong nam di ending record masuk klaim je bansi ini cultural society dan Caribbean Law Autonomous Council silang sila mo society deng polo sige datang kalau ngaji sebe uti kalau so ke nang kedang kalau society dan polo temon sita officially sih akam asako akhirnya ke komponen jong ini ansi la mate kan pono terus malam sudah nak kita nanti kalau so ke nang kedang isi world record asing deng pun dan malam sudah nak kita nanti kalau kita world record along ini emen dudun kau bang sih seperti ini kata kami bang sudah halo ini tuh 1500 Guinness World Record pen judge manggil nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta